Kaya takay mo, sino din buat jay, ada isang pun. Ada, alam ba, sinta ko yun. Kaya, i-shoot kung paano kayo kaya, pabilang ka. Kain! Kayo pabilang. Ang na-isuras niya, basta sa primero, sa yung hawak. Sige, kaya sige, mabila! Wah, kan orang teh. Siapa lang? 1, 2, 3, shoot! Sige, sisa! Allah! Mun boleh nih, saya main angkat toy. Apa yang beli, saya main ikut. Mun bol. Jago ini, jago. Kaya tuh mau senang ke orang mau. Jago Rionin at Sinodin, Mambo Rionin. Saya Mahiyan. Señora Sánchez. Oh, así pala. First prize ko nung mga dahil yung mga next. Noon ka? Di ba rin? Noon. Okay. Masadat mo yung tando. Yan ba yung tando? Ay, ayaw mo kayo. Interview. Kaya dawan mo ante. Dalan. Siapa yang kamitan mo? Ini interview kamitan to. Dalan. Siapa? Alex Basilio, IPO. Kaya dawan mo ante? 79.
79, takot-takot. Sila mo, ante. Nawal. Sila yung kabayan mo dawal. Janinag na Javier. Wala, ano pa doon, ye? Wala. Wala, wala. Kung ako ng senior, kapitan si Nawal. Sige, taon mo. 60 daw. Sila mo, saan? Si Nirna Onel Lipungan, taga Barangay Kike, sa Kapitan Mese, Miguel Cosalan Jr. Salamat. Sila mo, ay. Saneolas, Bila. Kasi pumuktan. Pito. O sige mo, di kayang jutapan. Di kayang dipansin dyan yung di kayo. Pinipkaran. Pikam din natin, pikam din na. Siya ko, pika. Pikam din. Asan mo kayo yung pika at ikot mo? Kanin. Magpikam. Kanin, di kaya mo pikam. Kaya jamut ewan, asan mo kaya muli-muli, iyan mo ba? Okay, kanin. Pikam. Oh, bilang. Okay. 1, 2, shoot! Oh, asis, barangay daw, asis! Kagawa na kayo manaamod ka. Okay. Bilang. Okay, bilang.
to sa buong barangay. Kinakilala pa mga ko sila. Sponsor ko sa amin.